Reka nongere gwikaze hano kuri Damuri Talk Sport kabisa. Tugiye kuzenguruka ku mugane w'Iburayi, tuzengurukeyo kabisa turebe amakuru ari kugenda ahavugwa, dore ni menshi cyane. Kipe ari kugenda amena bank kabisa yigwizaho abakinnyi, dore ko ejo bundi kabisa season itaha iraba itangiye. Reka nkumenyeshe yuko hari amakuru menshi ari ku mugane w'Iburayi mu makipe mukunda cyane, harimo kipe nka Chelsea, ikipe nka Arsenal, amakipe nka Liverpool. Turimo ziragenda zibika abakinnyi kabisa zireba ko zatangira umwaka w'imikino zimeze neza cyane. Harimo amakuru menshi cyane kabisa. Ikipe nka Chelsea yaraye ikarifiye muri quarter final mu gikombe cy'isi kabisa. Paul Pogba byarangiye kabisa, murabibona. Amakuru menshi ari ku mugane w'Iburayi menshi cyane, ba Olivier Giroud kugenda basinya kabisa. Reka duhere ku musore bita Olivier Giroud, umusore w'ikipe y'igihugu ya France. Umusore rero akaba yamaze gusinya mu ikipe ya Lille mu gihugu cy'iwabo hariya mu gihugu cy'Ubufaransa. Murabibuka ko yazengurutse mu makipe menshi nka Arsenal, za Chelsea, akaba yaravuye mu ikipe ya Chelsea ajya mu gihugu muri USA, muri Los Angeles FC. Rero akaba yamaze kumvikana n'ikipe ya Lille, bikaba byarangiye kabisa. Akaba yamaze gusinya hariya mu gihugu cy'Ubufaransa, agiye kugira ngo atangire indi chapter hariya. Benshi bagenda bavuga ngo cyari igihe cyo kuritaringa, ariko we aracyakuguza kugira ngo arebe ko yahatana hariya ku mugane w'Iburayi kabisa. Katuje hariya mu ikipe ya Real Madrid, nta wundi turavuga ko uyu musore bita Luka Modric, umusore w'umunya-Croatia kabisa. Bakubwira yuko ari we mukinnyi umaze gukina imikino myinshi ikipe ya Real Madrid mu bakinnyi ngubu bakirimo. Nakubwira ko ngo amaze gukina imikino 60 muri iyi season kabisa. Navuga ngo niwe mukinnyi maze gukina imikino myinshi muri season mu ikipe ya Real Madrid kabisa. Navuga ngo imikino yaherukaga gukina myinshi yindi mu mwaka wa 2012-2013 ubwo yakinaga imikino 53 kabisa. Rero iyi season amaze gutera imikino 60 kabisa muri iyi season. Murumva ko uyu musaza ari hejuru cyane kabisa mu ikipe ya Real Madrid. Reka tujye hariya mu gihugu cy'Ubwongereza, tujye ku ikipe yazamutse mu cyiciro cya mbere kabisa, ni Sunderland, ikomeje kwiyubaka kabisa. Ikipe ya Sunderland rero yamaze kwibikaho umusore bita Habib Diarra, ni midfielder kabisa, bamukuye mu ikipe ya Strasbourg. Rero uyu musore bakaba bamuguze miliyoni 35 harimo n'ama add-ons. Rero birimo biravuga ko uyu musore bishobora kuba byarangiye kabisa, akaba ari buze kwerekanwa muri iki cyumweru kabisa. Bivuga ko ari ko ikizamini cy'ubuzima ngo arebe ko yagitsinda, mu gihe yaba gitsinze rero biraza kuba bamwerekana. Bidasubirwaho akaba yamaze kuba umukinnyi w'ikipe ya Sunderland, bamwita Habib Diarra kabisa. Ikipe rero iri kugenda ihatana kure ko itazamanuka mu cyiciro cya kabiri, dore ko yanazamutse ejo bundi kabisa. Rero Haaland akomeje kuvugisha abantu benshi, kabisa, ko urebye imibare afite ni imibare navuga ngo ku myaka ye kabisa arimo aragenda akora record kabisa. Navuga ngo afite imyaka 24, ku myaka 24 amaze gutera game 370. Muri game 370 amaze gutsinda ibitego 300. Navuga ngo arimo aragenda ku myaka ye, urebye ba Messi ibyo bagiye bakora arimo aragenda abarusha kabisa, kuko Messi ku myaka 24 yateye imikino 326 atsinda ibitego 197. Murumva ko Haaland arimo aragenda abakuba cyane kabisa. Umusore w'ikipe ya Man City rero arimo aragenda kuri ritime hejuru kabisa. Nakubwira ngo arimo aragenda abakuba nkuko nawe ubyirebera kabisa. Rero Ronaldo yakiye imikino 332 atsinda ibitego 132. Murumva ko uyu musore Haaland ari sofa cyane kurenza aba basore ku myaka 24 yabo kabisa. Urabona ko Haaland arimo aragenda abarusha. Reka turebe ko unari buze kongeraho ibindi bitego kabisa. Tujye mu ikipe ya Real Madrid n'umundi. Mu ikipe ya Real Madrid abo basore babiri ubona nibo bakinnyi bonyine batigeze bagira imvune mu ikipe ya Real Madrid muri la season kabisa. Season 2024-2025 nibo bakinnyi batigeze bagira imvune. Murabyibuka ko ikipe ya Real Madrid yasafarinze cyane hariya. Irasafaringa abakinnyi nk'aba musore ukina kuri kabiri mwita Carvajal yazi kugira imvune, ba Chouameni bagiye bavunika, ba Kylian Mbappé baravunika, ba Vinicius bagiye bavunika, ariko uyu musore bita Arda Güler ndetse na Luka Modric ntabwo bigeze bagira ikibazo cy'imvune kabisa mu ikipe ya Real Madrid kuva ino season 2024-2025. Nibo bakinnyi bonyine mu ikipe ya Real Madrid bategeze bagira imvune. Navuga ngo kuva aho Toni Kroos agende rero akakana bita Arda Güler kazi kuba kabona umwanya hariya, rero karimo karagenda gakora ibintu byiza cyane hariya mu ikipe ya Real Madrid. Navuga ngo ni playing time yaburaga, ariko aho
aboneye umwanya kabisa ari sofara mu kipe ya Real Madrid, kature ko ari buze kubikora neza cyane hari mu kibuga hagati umusore bita Arda Güler. Katwigire mu kipe ya Al Nassr. Al Nassr rero murabyibuka yuko ubwo season ishize itagize umwaka mwiza w'imikino ubwo yaje gusezerera n'umukino na Champions League kabisa mu gihugu cya Saudi Arabia, mugane wa Asia yaje kuba isafaringa cyane. Rero urabyibuka ko uyu musore yaje kwerekezamo avuye mu kipe ya Aston Villa. Rero uyu musore ni John Duran ubwo yavaga mu kipe ya Aston Villa kerekezayo rero uyu musore yaje kuba avuga ngo arashaka kuva hariya ashaka kuva rero hari amubara bakaza akagaruka ku mugane burayi kabisa. Kipe nka Fenerbahce zaze kuba zimuvugisha rero ziravuga ati umusore yaza akadufasha. Rero uyu musore rero yavuye mu kipe ya Aston Villa benshi bavuga ngo yagakwiye kujya mu makipe yo ku mugane burayi kuko afite ubwo bushobozi, ariko nyine amafaranga muri Saudi Arabia yaje gutuma ayerekezamo. Rero aravuga ati nanjye kangende gushakira ibiceri, ariko biravuga ko ikipe Fenerbahce iramwifuza kabisa. Katugiye kuri Ronaldo. Uyu musaza Ronaldo rero ku myaka ya 41 kabisa aracyakuza rero ubwo yasinyaga andi masezerano avuguriye mu kipe ya Al Nassr. Rero yaje kuba atangaza aravuga ati nubwo season ishize itagenze neza kabisa, navuga ko kuri ngewe ngo bitigeze biba byiza kabisa, ndetse no ku ikipe yanjye n'abafans. Yaje kuba avuga ati ngewe ndizeza ikipe yanjye ya Al Nassr, nkizeza n'abafana bandi kabisa, avuga ati banyizere kabisa, season itaha tuzaza dukubita umuhisi n'umugenzi kabisa. Yaje kuba nyine abitangaza ubwo yavugaga ati ntabwo nishimiye last season ubwo rero twarangizaga twatwaye igikombe cya shampiyona nk'uko babyifuzaga. Ronaldo rero yaje kuba avuga ngo nge nzaza ndi hejuru cyane season itaha, ati munyitege kabisa munyizere. Benshi batangazwa n'imyaka ye bagenda bavuga ati se imyaka ye n'ibyo agenda atangaza birimo bizagenda bihuha, ariko Ronaldo nk'uko tumuzi rero reka turi ko ari buze kugenda ariko arara mu gihugu cya Saudi Arabia mu kipe ya Al Nassr, dore ko afite ubushobozi ku myaka ye. Rero murabona ikipe ya Olympique Lyon bavuga ko yahuye n'ibibazo bya financial fair play. Rero abenshi bagenda babidutaho bavuga ati se ibi ngibi biba biri seri, ariko buriya mwayibonye ko biba biri seri kabisa. Iyi kipe rero ishobora kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Rero nubwo bitangazwa n'ikinyamakuru France 24 cyangwa na L'Equipe bigenda bivuga ko ngo nubwo ngo iyi kipe ishobora kumanuka mu cyiciro cya kabiri, ariko birayikiri ko igomba guparticipa cyangwa se kwitabira imikino ya Europa League. Uko mubibona rero ikipe ya Olympique Lyon igomba kwitabira imikino ya Europa League nubwo yamanuka mu cyiciro cya kabiri. Rero benshi bagenda bavuga ngo bashobora kugenda babidutaho bavuga ati se ni gute yazatera Europa League kandi yaramanutse mu cyiciro cya kabiri, ariko nyine itegeko rya UEFA niko rivuga. Ikipe rero mu gihe ifite iki cyo gukina imikino ya Europa League nubwo yamanuka mu cyiciro cya kabiri, nubwo yamanuka mu cyiciro cya gatatu bitewe n'ibihano, igomba kwitabira imikino nta kabuza kabisa. Rero katujye mu ikipe ya Chelsea, ikipe ya London kabisa iragenda ishaka kwiyubaka kabisa. Ikipe izwiho kugura abakinnyi benshi kandi bakiri bato. Rero ikipe yo mu gihugu cy'Ubwongereza, ikipe ya Chelsea rero yaje no kuba ibyitwaramo neza itsinda ikipe ya Benfica, umukino navuga ngo wateje amagambo menshi bitewe nuko wakinwe iminota myinshi cyane. Vango ku munota 45 ikipe ya Chelsea rero yari yabonye igitego kuri kufranziza yaje guterwa na Reece James. Rero ku munota 45 rero umukino waje guhagarara bitewe na n'ikirere kibi cyangwa se weather condition yaje kuba ibasara mu gihugu cya Amerika kabisa kuri match bakinaga rero hariya. Rero Chelsea yaje kuba inatsinda nubwo ku munota 45 umukino waje guhagarara bakagenda nyuma y'amasaha 2 umukino ukagaruka. Rero Chelsea yaje kuza ihita yishirwa igitego kabisa, yaje kuba yishirwa igitego birangira n'ubundi umukino bagiye muri prolongation kabisa, itsinda ibitego 4-1. Rero yaje kuba yikarifya muri quarter final kabisa. Navangu ikipe nka Chelsea muragenda yitwara neza, benshi bagenda banayiha amahirwe dore ko iki gikombe yanagitwaye izi uburyohe bwacyo. Rero navangu irimo iragenda imiyubaka kabisa dore ko yaje kuba ininjiza umusore bita bamwita Jamie Gitens uturuka mu ikipe ya Borussia Dortmund. Baje ko bamwifuza bavuga ati umusore reka tumwigitseho, dore ko Chelsea nakubwira ngo ni long term project. Urebye abakinnyi bigenda igura n'imyaka yabo bigaragara ko ari long term project. Nivuga ngo ni ikipe ishaka kuyubaka
nyine bw'igihe kirekire kabisa, kuko igenda igura abakinnyi batoya, ntago igenda igura amazina, igenda igura impano kabisa. Ikipe nka Chelsea rero ni ikipe irimo iragenda ishaka kureba ukuntu yagaruka, dore ko yazahatana mu mikino nka Champions League, dore ko yifuza n'umusore wa Brighton kabisa. Umusore wa Brighton nawe irimo iragenda imwifuza cyane, rero katuri ko iribuze kuba imubona. Uyu musore na hawundi ni João Pedro ikipe rero ngo iri kumwifuza cyane, dore ko season ishize banavuze ko yamwifuzaga, ariko abanyamakuru byinshi bigenda bitangaza bivuga ko ngo batamwifuza, ariko yaje kugaruka muri iyi diru kabisa, yifuza kugarura umusore. Yifuza kugura umusore bita João Pedro, navuga ngo ni impano nziza kabisa. Rero mu ikipe nka Chelsea hazaba harimo competition season itako, dore ko buri mwanya igiye ifite nk'abakinnyi batatu kabisa. Bivuga ngo izazana uriya musore bita Estavao, navuga ngo nawe ni umwanya agomba kuza agahatanira. Hazaba harimo guhatana gukomeye mu ikipe ya Chelsea kabisa. Rero ikipe ya Chelsea benshi baje kuba batangazwa na kufura kabisa. Uyu musore Reece James yaje kuba atera ni kufura y'agatangaza kabisa, yaje kuba iryoheye amaso. Rero ubwo match twavuga ngo ishobora kurangira ari draw, byaje kurangira rero Chelsea yikaruye mu mikino muri kimwe cya kane kabisa. Benshi bagenda bavuga ati ngo ihanga amaso rero turi ko yaza kuba ko ibintu hari mu gihugu cya Amerika, dore ko irimo iragenda bikora neza cyane. Benshi bagenda baduta ku musore bita Jackson, rero bagenda bavuga ati se ko Christopher Kungwa gatsinda byaba umwanya wo kubanza mara ntibigiye kumugora, ariko reka turebe ko ari buze kuguhatana hari akareba ko yagarura umwanya mu ikipe ya Chelsea. Abaganazi namwe ni nabango ni musenge cyane kabisa, muri ko mwakegukana umusore bita Rodri. Umusore bita Rodrigo rero mu ikipe ya Real Madrid, ngo Arsenal yaba iri mu biganiro nawe, dore ko Arsenal benshi bagenda bayiblaminga bavuga ati se kubera titaza n'umwataka n'iki, ariko barimo baragenda bifuza kureba ko bazana umucompetitors wa Martinelli. Benshi bavuga ati Martinelli ntabwo ari inyenyeri yo kubanza mara mu gihugu cy'Ubwongereza rero mu ikipe ya Arsenal. Rero bamuzaniye umusore bita Rodrigo gutuka mu ikipe ya Real Madrid, dore ko nawe yagiye avuga ngo ashaka umwanya uhoro mu ikipe ya Real Madrid, kandi we yifuza gutera uriya mwanya wa Vinicius Junior, kandi murabona ko Vinicius Junior ni inyenyeri hari mu ikipe ya Real Madrid. Rero byagorana yuko uyu musore yamwicaza, rero nawe arimo byagendaga bivuga yuko ashobora gusohoka mu ikipe. Rero ikipe ya Arsenal nawe yaje kuba iteza amira avuga ati nk'umuduhaye kabisa mwamudukoreye, dore ko umusore bita Martinelli ataduha ibyo twifuza. Rero yagenda agaca hara kuri 11 kabisa, uriya mwanya Martinelli akawukaba, kandi kuko yanawukaba nk'uko bigaragara. Martinelli ni umusore ushobora kureba uburyo ariko muri yagiye gutsinda kabisa, bibona ko atekereza byinshi cyane bitandukanye n'umusore bita Rodrigo utuka mu ikipe ya Real Madrid. Reka turi ko Arsenal rero biribuze kugira igatwara umusore bita Rodrigo. Rero katujye ku umusore bita Kylian Mbappe rero baje ko bavuga ati mu minsi imbere kabisa nk'uko ikipe nubwo bazabahura n'ikipe ya Juventus, umusore bashaka kuzaba hari muri bivuga ko yaje kuba agira ikibazo cy'uburwayi kabisa. Navuga ngo imikino myinshi ya Real Madrid yateye mu gikombe cy'isi, navuga ko ntabwo yigeze agaragara bitewe n'uburwayi yari afite kabisa, bavuga ko yarwaye Covid. Rero yaje kuba baje kuba batangaza baravuga ati uyu musore rero ashobora kuba yagaruka ku ikipe ubwo bazabahura n'ikipe ya Juventus, rero ashaka kuba agaruka. Uyu musore bita Endrick rero yaje kuba asanga ikipe muri USA kabisa, yaje kuba ubwo yari yahuye n'ikibazo cy'imvune, ntabwo yari yakomezanyije n'ikipe, ariko yaje kuba asanga ikipe yari muri USA kabisa. Rimo aragenda ngo arebe ko nawe yagenda akareba ikintu yafasha hariya mu gihugu cya Amerika, aho hakomeje gukinirwa imikino ya Club World Cup kabisa. Ikipe ya Real Madrid nayo irimo iragenda ihabwa amahirwe bitewe n'uko uyu musore bita Kylian Mbappe nawe ari kugenda agaruka. Mu baragenda bavuga ati ashobora kugaruka rero atanga akazi, bakareba ko iki gikombe rero bashobora kucyegukana, dore ko binakomeye cyane. Harimo amakipe nka za Paris Saint-Germain zo zigishaka, amakipe nka za Chelsea nazo zishaka kukisubiza, rero na Man City zishaka kukisubiza, rero dore ko harimo amakipe akomeye cyane. Rero katuri ko abasore babiri ko bari buze kugaruka bagafasha ikipe ya Real Madrid gukomeza guhatana nyira mikino igikombe cy'isi cy'amaklub. Rero reka tujye ku uyu legend kabisa, muri legend murabibuka mu ikipe ya Liverpool ubwo yayifagamo kabisa, avuga ngo abaye afasha akaruhuko ko kuba agenda nawe akitekerezaho akareba uko bimeze. Benshi baravugaga ashobora kugaruka, ariko
yaje gutangaza ko yagarutse mu bintu by'ubutoza ariko ntabwo biratangazwa ikipe ashobora kwerekezamo. Jurgen Klopp rero yaje kuba atangazwa, bitanga ibinyamakuru byinshi bigenda byandika bivuga ko uyu musaza ashobora kuba yagarutse gutoza, ariko reka tubihanga amaso turebe ikipe ari buze kwerekezamo, dore ko ubwe yaje kuba avuga ko ibintu byo gutoza agiye kubigarukamo kabisa, dore ko we yavaga muri ikipe ya Liverpool yaje kuba ajya mu biruhuko. Turavuga ngo kugira ngo wenda byavugwaga yuko ashobora kwerekeza mu ikipe ya Dortmund, ariko byaje kurangira biferinze kabisa, ariko agiye kugaruka. Reka turebe ikipe ari buze kwerekezamo kabisa. Bavuga ko ashobora kwerekeza mu ikipe ya Real Madrid, rero ntabwo byaba kigiyemo ko yazanye umutoza mushyashya. Rero reka turebe hari buze kwerekeza Jurgen Klopp, dore ko navuga ngo ni umutoza mwiza ari ku mugabane w'Uburayi, umudage kabisa. Navuga ngo kuba yaratandukanye n'ikipe ya Liverpool ntabwo navuga ngo ni ikibazo bagiranye nuko yifashe umwanzuro wo kujya gufata akaruhuko kabisa, ngo arebe ko yaguma kwiyitaho kabisa. Paul Pogba rero nawe yaje kuba asinya amasezerano hariya mu ikipe ya Monaco kabisa. Nta masezerano yasinye arimo ararira kabisa bitewe nuko bari bamubaninze kabisa. Murabyibuka ko aheruka mu kibuga mu mwaka wa 2023 ngira ngo nibwo aheruka gukina kabisa. Murabyibuka ko bamubaninze nyuma yo gukoresha ibiyobyabwenge kabisa. Navuga ngo Pogba kabisa ni imari yo ku muganura kabisa. Ubwo yakinaga mu kipe ya Manchester United, navuga ngo yari umupaseri mwiza kabisa. Navuga ko kuri mwanya we byari kugorana yuko yari kubona umwicaza hari, ariko nyine kubera ukuntu yaje kuba afata biriya biyobyabwenge bigatuma bamubaninga, yaje gutuma rero kariyeri ye ipfa. Ntabwo twagombye kuba tumubona mu makipe nka za Monaco bitewe n'ubuhanga bwe tumuziho, reka tumwifurize ishyani n'ibyo kabisa mu ikipe ya Monaco. Rero reka turebe ko ari buze kwifasha, dore ko agiye no kuza akina imikino nka Champions League mu gihe rero ikipe ya Manchester United yari arimo. Nakubwira ngo ntizana cyane imikino yo ku mugabane w'Uburayi kabisa. Rero navuga ngo ni ishema ku ikipe nka Monaco izakina imikino nka Champions League, kuba zari kumwe n'umusore bita Paul Pogba, tukongera tukareba ubushobozi bwe ko akifite kabisa. Byiza kuba yagaruka kabisa mu kibuga tukareba ko agihatana nka mbere kabisa. Rero ni byiza cyane, dore ko iyi kipe nka Monaco ikomeze kwifuza abakinnyi benshi. Byavuga ko yifuza na Andre Onana na Ansu Fati kabisa, katuri ko ibuze kuba yakegukana abasore bombi kabisa uko reba, dore ko Pogba byarangiye ubwo Ansu Fati rero dutegereje kureba niba biri buze kurangira, dore ko nawe bamwifuza kabisa. Mushimire wowe ukomeze gukurikira ikiganiro hano kuri Damu Talk Sport. Amakuru yose yo nakagaruka, ndabakunda cyane. I love you all of you.